Pachimako ni say nama wo how kakra menya infection wa wase nso timi pie from ase na ekeka me asa fie bebre ni mako hospital sa be me hu ade bia na yaresa manum edro different but still na say mama say na bie ne nso na pie eba from the beginning I want side to me dimechi mokojare I want side dimechi nti ma say me dey to amanfo anim obi mo say huhuma ade nti ese me njai edro basa edru ba bia ensuo timi gu basa e baka to na bonti say molenso anakosi asai efri wase na eba pie ti edru ba bia nwansa akura timi di wachi dimechi sa manum edro mi hu anu obi moto edro eche mi ma to bibidro no be dozen kesi abaku me de yenso num e de ho ma se still na isi e de ase epiepie ho na abie nti mo ha na epiepie gu mi hu tanka me ne ha esi mi hu anka enye first na meti akonya so a bisora na wasa de bi wo ho a obi bisa ha nti na wasa ho na me se bia sugar bibi na gu ha nso emina koba ne sa omu busa sa wodi onim de asi nti no no aka wano atum koba sa o se chire bi na ehwe gu ho ai be drink bi obi na num bibi na gu ho ta didi so sa na ma se de bia ma dream metietie ti da kro na me share Mrs Tabi meti omonche wo vota ano o friend me se mi hu ti se me so mi hu nyam bibi ha mi pa che ano so okay obi wo ha betimi aboa mi be sa ni pa kro ye huhuma de ne sa ni ma no boboa mi pa onim no anipa no wa akra na anipa no o ma mi ni number so ne na di nkomo fa ho ade a che no de nipa ne number ma mi nipa ne pese o ti manum kasa ti me church ne ne pa abusa mi se me di be ma bi sikada no de sa ya let to me so me say there bi man di obi asikada but mo wo mi kro me dwale nsoda me say nsoda me ko chinam because me free ma mi ye anwlani me ko nso so ko chinam o say ade no ehuhum obi na tomam ade na free nso o say papa no na ye ohuhum asem papa ne na o say wakodi be ma bi sikapa na me say there na ma me wo afa be ma pen be ma mo mi kro m de na be ma afa me pe na sa ta me virgin na bema na fami enti yade yi so ba yi one mema bia da pen chade bi ne bema bia ndai adentia ama se bema ho anya ma kon men kasa mo amini atinka minim de friend feeling ti bema bi ba me obi be si mi pen so mi ma wale dada mi nye interested sa na meka be minim adi kra mi ti mi obi ba mi ncham so me nye ready ebi wa be ma me ne be ma gina edi nkoma ade ne ti mi gugu mi sa mo du fe mo hu se na wo pants na pekon start free ya na ewo mu sai about different colored ebi wo ha about say chromatin time fit ebi wo ti mi ba creamy bi wo ha ebi ana style ti mi bi wo ti mi ba nso nkwa ti say nufo nso bi wo ti mi ba ne mi ametina se ne me di ade ayiye bi o ntimi mpinti me wo na sa ta me use smart me twa bebe na so na sign de me keep aduma twa be for bi guso enyi odi enyi nkyere nti didi mo na Mrs Tanese o ka kire papa no so e bibidro na wa akra tina papa ni se obusami asem bibro se bi wo ho a me da ade ne ma me ne da mes ani me da na adwuma su da na ade me ne da me sore ne nso na egugu mi aji mi ho ni nyina na ebon no so okay ade no enye se mi njala na adwo a mi ne dwale nti won ma mi time am bet mi dwale ntem me so mati na nso scan obeji na 30 million 3000 ti mi sister no say ebon no person obo am nti obeti ni so nso obhwe mi area obawale meji to me so mi nye ready mi nye interested baby am na se ma papa na wo hwe oyade no so hwe mi men hu ni da ukodru o se wo ho ye ne fe oh the menyanko which is this man for so kra no so wo hwe wi obeware so na open me pictures na me say me smartphone ase na nso mi number no call me WhatsApp we DP obahu ono so hu mi picture ni hu ye ni fe pa nti meje tu mo sami yare a obawale mi no so I'm not interested me nye ready say more while become baby ma juda how be bread am so ono say menya fie sen am say mo 28 years ana e cho say abusam bi na msama no
question papa na busa menti access or busa me age na me say dan say me 23 to aya to so san na me friend sister bona mane say okay now say what do you say be ho na waduro umfie na wo ka kire papa no 28 years I just say me 28 years no silent na me wale am on plan na me say o there bi but me hu chance sometimes me obi o bo me ka clown no say into some yare no obawale manage hu ana enye no na bawale obi na ba sam ya bawale me mepe ana me say me nye ready no say niama obeya ma me no hu ma de ye mboko e friend say mami otam ho yeso mu kosere kwan wo ho aya amamle bi droni bi kron be fro bi wonu krom aflawo no de abra no betimi aya ade na mami nti ese mi yeden me nya gide se mi hu beton mi to ato aso akasa ona me fresh sister na person oboa mi nu me ka kire ni say ona papa ne nkasa ha papa ne even do oboa no person oboa mi nyamba with December way 20th 21st na ese mi nko ho no ba ha papa ne ka no mi yam hihim e bia mi njintumo ko obeye mi bibia na ma adwan akosisa na ma ede na mi sister ni so ba pe kwan bi so a ona papa na di nkomo na ohwe na adwan no so na papa di nkomo no still na papa na si so say ohwe mi ewe obeware me na me say be sa de bi ti me na sister bi na we adwuma na o se de bi ya aso de bi o ti ayam adena ya mi sam ti me keka mi san na mami adwenjini mami messes aya basa bi ho na abatum bi ho amba different renting na sister ni so o ta hwe mu ti odimi be ko baby a me hu be to mi nti na me de abedam wo ha no na eba sa no okukọ hospital kakra fam jam call this the which was this year February report no ka say doctor na ko ye we na wi doctor say I was shaking it one person me hu report ni bia no say mami ade na wo hu anyini wo hu a che na nso boboka no say doctor me sro mami share report no say there be ontimi hwe say na oye nitia na mami edro bi na me di hihye wa ma say e kana kofon kakra be chire wo ntia mami ho abi kra na epiepie ntia pad the top pad na asa panty line ma say me boka and say tissue na me use e di share me pants mu say bi ma dun so e ba na me sisa me di full flash shirt ti say no de na che say wo gidie wo asempenipa so say e betumi aboa wo achan honhom bi no da pa chan damn it me so die it me for na sama mo especially anaju na de na sa pie mo e ba bibla na jo pa me so le bedun so na pie se honhom ne basa te anaju ebrebe na ya na honhom ne be no da be 1 to 2 going dana me so die san nti me sole a na adena ba bebre ti mi papa na ka me jindi se hunhuma ne koma no madra che ti ma se be mo be mi kra bi onu hu ya mi hu ma se me mpa be minim de a me nem ko bi o obatinya pene so hu abagu oni ma senti esa mi be ma kla mi nyaniwe tina chese be ma bi be kwa do kwa bonten se enye ba ma kwa ma so ma wale dada o mi nye radio be ti okay producer atwa tumanim se ababa wa o enam ne so ema ne ko papa ne ho no ne ne e wa ha ye wo chiri bi gumpa wa so yenkoni nkotie nana ya oso ede ni o ya nreni we an o pasa hello Miss sister na de wo number man Sister Rebecca o de mi number man wo ifa o de number o de wo number man na ya o wo mi nchen he e na o frɛ o ba o okay but what kind no o ti say me na tina what is that but what kind na ya akro no get the friend na ya o si o friend baby bi sa o baby o si o ba ho ni bi a o de ma o ni na ya o ti say o koko cute and I was onu so ba mi nchen
Hello, this sister Rebecca ni udi nkomo. Anyambia baby friend Rebecca ni udi nkomo. Ya sister dia friend Rebecca. Ono na odi gani na bana mani. And I get so so problem bi ona si. We kai pa. Ba get na ba me nchen. Njo kan so problem ona se na den ni si ye. Look at the world though. And again also no the minimum sembre mu anasi dey. Enu tun ma for me person no sa semna o dey to so na answer back at me no. Den na oni mfa. Ya ni plan me hunu da. Ya ni sister na catch me say problem bi ona si. Enti ya only or why na only ki. And I'm say o people say to man see fine. O ka sa me hunu da on ba me nchen so da. Hello? Nti o ka cha ni sa o ba hwe na man ho ato me no ho ni be ware. Me Vasco. Tell me sister na wo na me now air then. Only my sister na wo ho. Yes, the one who give the number. Just only my sister need to na try kwan so. Yes, of course. Not just anything possible say ni me aketo an so be sign na kotna. Anya ni nyampo say na dampo. Ya bon ko na ni sister catch them say na dampo bi. And I'm sure I don't know me be able to do me. It is making at a strange. I mean, have you spoken with her already? Kokoye nimni ehwe kwampa ye befa so na ababa wo yaboa no na ne ho ato no Vasco asen ho ahwen no ne nkomo no nyede ne nkomo no enyede